Nagbungay dako ang gimpahugot nga seguridad sa Eastern Visayas. Inin matapos makapati kan Police Regional Office 8 kan Pro 8 hin 57.52% nga paghibubuan walo nga focus crimes sa rehiyon. Subayhan datos sa Pro 8 hay laramhan pamuno ng Regional Director Brigadier General Jason Capoy nagpakita sunod-sunod nga pag-ubusan mga insidente tikang han iglunsad and Safer Cities Initiative kon SCI han Abril 6. Tika nga 126 nga kaso nga nahipatik didahan Pebrero 3 nga da Marso 6 hinabubuin nga da 116 nga kaso didahan Marso tubtub Abril 5 nga ekibalente hin 7.94% nga iban. Dugang pa ini nga hinabubo nga da 113 nga kaso didahan Abril 6 tubtub Mayo 6 samtang nakapatik na lahing 48 nga kaso didahan Mayo 7 tubtub Mayo 20 nga nagpapakita hin 57.52% nga dako nga pag-iban sa sulod ang monitoring period. Didahan walo nga focused crime, ang kaso nga panlugas ang nakapatik in pinakahitaas nga pag-ubos. Tika nga 49 nga insidente nga danalin 19. Hinabubugi hapon ang kaso in pangawat, tika nga 92 nga da 57. Robbery, tika nga 25 nga dahin 20. Murder, tika nga 25 nga da 21. Homicide na ibanan hinusa nga kaso, ngan physical injury nga hinabubo, tika nga 31 nga dahin 30. Ang karnapingan motorsiklo inubos nga din upat nala tika nga nag-agi nga napulong nga insidente. Samtang usa nala nga kaso in pangawat in 4 wheels nga sarakyan ang nahipatik. Sumalahan pamunuan ng Pro 8 ini nga sustained decrease o padayon nga pag-ubos ng krimen in nahisusubay ang direktiba ni Philippine National Police Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ngan Department of the Interior and Local Government nga mas parigunon ang kamurayawan ngan kaayusan pinaagi ang SCI. Iginpahayag pa ni Regional Director Capoy nga ini nga pag-ubos ang krimen in pamatuod ang epektibo nga operasyon hang kapulisan ngan maupay nga koordinasyon hang magderudilain nga ahensya harhiyon. Para Habagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.